Goko mabura mathi gukumanyitite thinga nyumba imwe mwena wa Murang'a mari na kiha thutha wa mwana wao kunyitwo kia hinya ni muruti umwe wa wira itura-ini ria Kairichi. Kuringana na nyina wa muiritu uyu augete muiritu ucio athiete nduka no agikara makiria na thutha wa kwaga gwikinya mucii kwa ihinda makiambiriria gwethana nake na gukora ageretwo ngero iyo. Ni kitu masaa mawili na huyu msichana hajafika. Sasa mimi hapo nikaanza kumtafuta. Tukiwa na mama mengine tukaambiwa na tukasikia mtu anatuita, nyinyi kujeni. Kujeni ako na hapa. Amepatikana kwa kama handu-ini hake mwari wa nyina na muiritu ucio augete ni kiha kuona ciiko icio igithi na mbere na makiria kuri mwana uri na thina wa meciria. Huyu mtu ni msee wa kukaa na amekaa na anatuharibia watoi na anaharibu kijiji yetu, anaharibia jina. Kuringana na muthuri wa itura John Mwangi ni oritie aikari a itura riu gukorwo magika uthuthuria mbere ya kwandika aruti a wira niguo matigekore hatikaini ya kwandika andu aria mekuruhanagia na ciiko cia urathoni. Anastahili ujue ametoka pande gani ama ni mtu aina gani. Aikari a itura riri ni moretie honge iria thingataga ihoto cia ciana kuingirira na gutigirira aria makuruhanitio na ciiko icio ni matacokirio makinya ma watho. Penda serikali imchukulie hatua kali kwa sababu hiyo mtu si mzuri. Onesmus Kamau uria ni mwikuiro wa giko giki ahingiritwo thero-ini ya borithi ya Kahuro niguo thuthuria makiria gutafanio na gukinyio igoti-ini. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Wanjiku wa Waweru.